Jurica Kovač je angažovan od strane Nemačke agencije za pomoć i saradnju GIZ kao ekspert koji podučava ljude koji rade u vodovodima da kontrolišu i rešavaju gubitke vode u vodovodnim mrežama. Sa tim projektom gospodin Kovač došao je i u naš grad. Gosti su Jurica Kovač, ekspert koji je član međunarodne mreže IVA, znači asocijacije, i on je vođa projekta za smanjenje gubitaka, odradio je više projekata u vodovodima u Srbiji, između ostalog Kladovo, Bor, Raška, i evo Ub je došao na red. Također gosti su iz vodovoda Istočno Sarajevo, gospoda Rade Romić i Goran Orašarin, kao i predstavnica Sebine opreme Ana iz Slovenije. U sljedećih nekoliko dana će se u Ubu provoditi takozvani audit, odnosno analiza sadašnjeg stanja gubitaka u vodovodnom sistemu sa ciljem da razumijemo zašto je vodovod u takvoj situaciji i da kroz analize koje će se provesti damo prijedloge mjera i aktivnosti kako bi oni unaprijedili svoje stanje, kako bi bili efikasniji u onome što rade i kako bi na jedan kvalitetniji, suvremen svjetski način pokazali i sebi, ali i vodovodima u okruženju, znači vodovodima i opštinama u okolici, kako bi se taj problem gubitaka mogao efikasno rješavati. Pored analize podataka, radit će se i neposredna merenja protoka i pritiska u vodovodnoj mreži. Sa nama surađuje jedan njemački proizvođač opreme koji je dao opremu na korištenje i svoje ljude koji će pomoći u radu. Također je važno istaći da dok se budu provodila mjerenja će se provoditi i obuka ljudi koji rade u vodovodu u Ubu, ali također i nekoliko vodovoda iz susjednih opština. Ono što moram istaći vezano za analize, znači rezultate provedenih aktivnosti, oni će biti prezentirani krajem 11. mjeseca, znači već za 2 mjeseca ćemo imati rezultate i svakako bit će mi drago da onda također evo i mediji poprate projekt, jer želja nam je da pored toga što pomažemo vodovodima da budu efikasniji u onome što rade, da približimo i kompleksnost i problematiku održavanja i upravljanja vodovodnim sistemima i ljudima koji žive u ovom kraju, jer je i njihov doprinos važan kako bi se situacija što se tiče gospodarenja vodom popravila ili da bi, ajmo reći to tako, svi zajedno bolje gospodarili prirodnim resursom kao što je voda. Pored zaposlenih u opštini Ub i Upskom vodovodu, za ovaj projekat bili su zainteresovani i ljudi iz okolnih mesta. Gosti su nam naše komšije, mali vodovodi kojih muči ista muka kao i nas, znači nemaju opreme, imaju povelike gubitke. Dakle, to su vodovodi Lajkovac, Koceljevo, Mionice i Ljig. Ceo projekat pokazat će tačna mesta na kojima se gubi voda. Ovaj audit je zamišljen kao radionica gdje ćemo mi 99% vremena provoditi na terenu sa ciljem da otkrijemo što više gubitaka, znači gdje to nama curi. Princip je sljedeći. Zoniraju se delovi grada, po zonama se postavljaju logeri pritiska i ultrazvučni merači protoka i onda se vrši bilansiranje, dakle, gdje se pokaže da ima gubitka, ta deonica se dalje usitnjava pomoću korelatora i traži se na kraju detektovanje geofonom da se nađe tačno mjesto curenja. Dakle, projekat se završava krajem godine i dolazi se do rješenja problema gubitka vode u vodovodnim sistemima.